Evo bojovnik Mio je otišao gore u šumu, ukupio grana i sad ćemo mi ovdje napraviti vatricu i onda ćemo vidjeti šta će, trebamo podgrijati janjetinu, imamo i jaja malo, vidim tave su ovdje, a to voda ti spustio namjerno da ide malo propere. Pa propire, samo. Dobro, dobro. Evo ga. I sad će to biti isto zanimljivo, ali sad imamo struju tu. I, da, moramo snimiti ovo sve da se vidi okolo, da se vidi kako ste vi to napravili. Skidam kameru, jer okretanjem ne bi se puno Evo, napravio sam greškicu, tražio sam malo tamo utičnice, prvo sam počeo ovdje, nema, vidio sam ovdje, gore da ima ovaj šalter, i samo da sam se spustio metar dole, ja bi ga vidio bi. Nek sam prelazio ovamo, privuklo mi pažnje ovo, rekao, tamo ne vidim ono, rekao, Mio, gdje te utičnica je? Pa evo kod frižidera, jebi ga sada. Vidite, to alkohol, to ne ide, to ljude zavarava. Evo, vidite. Garica. Garica, evo vidite. Tu kasnije može i janac kakav, ili meso, peći, razne fino. Vidite, ovo mogu doći ljudi zaljubljenici koji su sretni da imaju ovdje zbog ovih ljepota, ali ovdje neće doći niko koji u Švicarskoj, na primjer, doživio ljepotu, da ima komfor kakav on hoće. Tu ljudi neće, on će to gledati kao eto nešto. Vidiš, moj dragi Mio, ovako se metla ne stavlja. I da vi niste mogli shvatiti to, ja to ne mogu shvatiti. To su u njemačkoj vojsci naučili naši ljudi koji su bili u ustašama i u njemačkoj vojsci. On se nije učio tako meslata stavlja naopako i neće biti krivo, onda nema svoju funkciju sada ovako. I vi to boli vas, briga ovako i onako, pa i zato to onda pucate po raznim šaovima. Razumiješ me, dragi moj Mio? Mora se disciplina, moramo učiti od Japanaca, Njemaca, ovi drugi, nema kurac, ti odmah svoje neke cake. Vidim tu Travarica, odmah Željka Malnara, ovo ono, razumijete? Ne, to nije moja filozofija. Tu ćemo se mi gadno razići, evo sad ćemo ovdje probati malo i ovu vodu. Čekaj, ovo isto ona od ozgo voda? Od ozgo ide, onda ste znači ove... Sve prokopali, jedno što nismo boravak da završili, uredili. Boravak ide još izolacije. A gdje ti meni reci? To je vas motiviralo jer ima se neki plan, no tako? Mene je to motiviralo, ja se godinama bavim tim i ja sam samo dobio njega kao partnera. Kako dobro, ne? Da smo zajedno to radili. Dobro. Da bi sam mogu. Jel mogu ja malo pomoći? Ne. Mali? Ne znam sad, ja ću to. Pa kaži, može. Vidite, počinje se ta manjinacijama, grančicama. Tu oči sviču vam priču, kad sam ja kao dijete počeo odgajati odlagati vatru. Onda nije bi znao mater, tebi se nije mati, slonci malo Mio, slonci da malo vide ovi Mio, samo na stranu. Ode u stranu malo. Kaže, tebi se mater nije obveselila, a ona je to molila Boga da je uvijem čim se krstim. Polako Mio, ja ću, pusti mene sad, da ja njih ne ispričam priču, sad pusti mene to, ti odi druge stvari, ja ću to, da ja njih ispričam priču. Jer mene mater, kad je u tu noć bio, on nije mene žele, ja sam jer ga jevala se, čača volio pičku, a i vjerojatno i ona volila kurac. I u 46. godine ona je mene rodila. I on 9. dijete sam bio. Nije se tad znao ni kad jebat, kad ne jebat, kad ovo, kad ono. I onda meni jedna je, tebi se nije mater veselila, kad takav bio, to je izgovor. I ja sam rekao, eventualno, sa 4-5 godina sam, ja ću to pronaći zakonitosti. I ja sam pronašao zakonitost kako se to treba vatra odložiti i uvijek sam ja uspio, nikada da nisam uspio. Vidite, znači staviti se malo papira ili su šušne ili suhoga lišća i onda se
tanke grane stavljaju da mu krene, imate u Bear Grillsu šta on radi tamo, djeca ne znaju, samo zna uključiti klimu i to ovako, ovo ćemo ostaviti za kasnije, i radijator odvrnite. Garica moja, dođi tako. Evo vidite, trebate u životu pronaći zakonitosti. Dakle, Mio, da nastavimo ono, ti se malo ono kao uzrio, ti sada se prepao jer on tebi mogu, kao što i drugim, oduzeti, ako govori se protiv njih, oduzeti mirovine, ovo ja sam zadovoljan sa ovim što imam, ja nisam u Hrvatsku išao ratovati radi mirovine, zašto ne bi imali koristi ti i tako, zašto ja ne bi imao koristi, Mio, što sam ja došao u Hrvatsku, ja sam svoju mladost žrtvovao, ja sam iz Amerike došao, odbio ponudu koja se ne odbija, da radim za bijelu kuću, ali došla je poruka od ozgo. Dakle, Mio, hoćete ovo reći, pa ja hoću iskoristiti to što ja vas sve znam, što sam ja došao u Hrvatsku. I mene ne treba mirovina u Hrvatsku, ja hoću raditi u Hrvatsku, da imam pravo raditi u Hrvatsku liječenjem koje ćete vi prihvatiti ili odbiti, ali treba mi se dati šansa da ja mogu vama dokazati da je moje liječenje korektno, pravilno i korisno, a da medicina nije. Uz, kažem, cijelim ratnu kirurgiju, prvu pomoć i zubarstvo. Vidite šta su oni radili? Oni su, medicina se uvijek izvlači kad počnu ratovi, kad rat bude. Uvijek. A oni njih i povedu. Jer narod vidi da to ne radi, don't work, da ta vrsta liječenja nije dobra, nema se rezultata, a drugima se ne daju šanse. Mi imamo problema od 1895. kad je doktor, nema on titule doktora jer neće sam sebi dati, a mi mu dajemo. Didi Palmer, otac profesije, kad je otkrio principe, oni su od njega zatvorili, on dali kaznu da prakticira medicinu bez dozvole. On je rekao, ovo nije medicina i on je 7 dana bio u zatvoru i on sin je njegov, doktor B.J. Palmer, on je njega izvuko platio. Stari ne bi bio tvrdoglavi. I dakle, doktor Ante ima pravo po svim mnogim pravilima država raditi svoj posao, ljudima pomagati i kud će biti meni neko bolji primjer od tebe. I znaš u više, samo me slušaj, molim te, primjer u... Smijem ja pitat nešto samo, a? Kako? Smijem ja pitat samo nešto. Može samo da ovo nešto kaže, oprosti da završim misao, ovdje sam previše tamo išao švenk. Gledaj, ovo je ogroman prostor i tamo gdje ja bi raspoloženiji bio i slušao te raspoloženije da jednu smijem zapaliti. Pa do ovdje sad možeš, ide to gore, ajde spali tu i sad možeš. Sad možeš. Slušaj me. Da. Ali ja bi bio još sretniji da ti to možeš isto učiniti, a da ne moraš zapaliti. Jer vidi, ti uništaj, ja ti pomažem, ti se uništavaš. Ali dobro, takav je stanje pa ne možeš. Dakle, slušajte ovo šta hoću reći. Isto trebate znati kako lomiti grane. Gdje sam ja to? Evo tako. Vidite, koristi se to. I evo te danas, dobro, Bear Grylls, tako dalje, Grylls. Danas Bear Grylls uči kako se vatra loži i tako dalje. Ali eto, tako je društvo. On ide da vi budete ovisni, vas trpava u gradove, u zgrade, da ti si ovisan o vodi, struji, grijanju, da te može kontrolirati. U prirodi sve to ti ne trebaš, ni struje, ni vode, imaš sve tu. Ne trebaš na način da ti moraš to plaćati. Se počelo jačati. Bog da, znači da se malo začepilo negdje to. Ali gore je bistro ono, nije ono... No je. Bistra ono. I slušajte me. I da ti ovisan budeš, da ti gledaš televizor i tako da. Vidiš kako ja ovo Mio sad iskorištavam, ovu priču, ložim vatru, pokazujem vam, a volio bi tebe da tu... Ali dobro, ti ne znam, ja sam tu važan. I dakle, gledaj Mio, imam obet sugovornika da mogu pričati priču. Dakle, Mio, ja njima pokrene, postoji zakonitosti koje treba otkriti. Ja kupovao Yamaha sat od Grigića koji je bio moj mehančar moje Yamahe 21 godina. Dok nisam
sve spojio jedno s drugim, poslovno pismo, materijalno nisam ja to još javno, ali će biti to. Biće kao čarimo sramoti. Isto reći. I sat on treba uključiti, su bio taj sat dugo na ovome. Vidite vi, ljepotu vatre. Gledajte. Bio on taj sat dugo i ja veli, ajde kupi. Joj, ajde kupi, veli daću ti popusta, veli samo da u tome stoji tu jako puno. Čuj da budeš biznismen, dobar uspjeh, ti mora znati to, gotovo ili školova, mora znati te zakonitosti neke. I kupim ja, ali on kad je ono, daj jebo ga ti, daj, pa čekaj veli da pronađe zakonitosti. Ta rečenica mene je otvorila jako puno. Ja njima kažem, Mio, druga tehnika, kako ovo treba lomiti, nisam htio ovdje, mogu ovo ošteti gore, ja sam odmah zaključio dole da mogu ovaj beton i da neće ništa biti. Možeš i gore, slobodno. Neka, pusti mene, Mio, pusti, samo me prati. Ja sam ispravno to. Samo me prati, Mio. Treća tehnika, vidite. Neću gore jer ovdje tamo ne mogu dohvatiti. Ja sam to odmah zaključio, tako. Četvrta ova. Ja sam cijele razbio, alo čovječe, one velike, široke i ove jebote, krvna prespana. Ne treba da vraći. Pusti Mio da radi, matijemo, kako ne treba kad ja hoću tako. Zašto to hoću? Hoću da oni pokažem im razne tehnike i da vide moju inteligenciju. Snimam stvari, Mio, učim. Kad ja stavljam, prebacim filmom dole kao education. A nije komedija, nije ovo, nije ono, ima ta ove... I ne možeš upotrebljavati internet bez engleskog. Šta će tebi, engleski ovo? Jer neku stvar ne možeš otkriti, jer on ti mater izgubi vrijeme, što prije ti otkriješ, to je bolje. Dakle, pričam ovdje priču, ložeći vatru, jebe mi se jer mi se mater obveselila ili nije, ili razveselila, nešto i meni komplekse praviti. Ja ne znam vatru možete, ne znam zato što me nisi naučila, ja sam sam morao. On je kurac, ona bi svoje druge, kao i rakije tamo, djeco van i te stvari. Dakle, sada ne treba ove tanke više, ove ćemo samo potrošiti ovdje. I vidite da sam ja obukao odoru hrvatskog vojnika, odnosno specijalca, u normalnim okolnostima. I evo vidite kako što pravi se to kao šator. Zašto? Toplota i plamen ide i grije gore i pali. I on će padati dole, praviti žar, skupljaš, drugo i to ide. Drugo, sad trebam ja drugu grane, drugu turu ili tako ne. Krati pričam ti. Ja gledam kad je kardinal Purić pričao, on je tamo iz... gdje su trapisti Marija Zvijezda, gdje je onaj samostal i onda pričao kako on napravo dijete. Oni redovnici nisu pričali, samo pokazivali, sir proba, pokazuje ovako, za to vrijeme on je meditirao, molio. Razumijete? Evo tako i ja to preskačem. Ne da ja sad moram vama rečenicu po pravilima gramatike hrvatske. Pušite mi kurac. Neno Vou da je u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, vidite kako ste stavljam tanje gore, deblje dole. Ali vi to gledajte, neće vam sve objašnjavati. A čisto vam pokazati znanje borilačkih vještina. Kad ovdje stavim, vidite, tu, Jokoge, puf. Zamijete, pratite vi mene šta ja radim, šta i kako radim. Oni koji nešto znaju, on će biti oduševljeni sa mnom. A đubrad koja ne znaju, naći razloga da to povećaju, bilo šta greška, kao što sam u svojoj knjizi rekao. Glupaci silno uživaju u greškama velikana. Zamijete, i nalaze on to šansu, fol, da bi oni, sad idemo treća, peta, šesta, osma tehnika, idemo tako da ne ide dole, idemo tu udrat, pada gore. Tokom rada odmah ja dobivam ideje kako da ja vas oduševim i oduševljavam. Jer učitelj, doktor znači učitelj, doce od docere, doku i doktor. Glagol latinski, znači učitelj. Znači da vas nauči,
Mi sad govorimo, nećemo više centrirati, nema centriranja, nema kontakta, ja idem dalje. Bilo da ja tebi radim besplatno, ili ti plaćam da te centriram, ili ti mene plaćaš. Centriranje je osnova, to mi je poluga koju ću dignuti u najveću stijenu. A čovjek ne zna, onda je znao kako će se sjevati, on bi oko doktora Ante obliječio, kako hoće, on je meni htio komandovski pozdrav, da on meni predstavljao komandovski, kad ja znam da on nije. A sad je dobro što je on to pokušao, ja sam trzno, nema, nisi taj, ti nisi prošli, ti možda si naučio taj pozdrav, neke cake, ali jebote, ne možeš ti mene. Evo kad smo mi završni ispit, on dada u bazenu krokodil. I mi trebamo pregledati, ali on je tamo na drugom kraju. I nareba, skači, plivaj! Vi tamo, ti majka, znamo šta krokodil ima napred. Tamo prepliva, svi živi. Kad kurac, krokodil za rep zavezalo i puštalo ga. I on je prema nama išao. A to te taj, trenira se moj mio ovako, da bi u stvarnom životu mogo. Kad je Bero Gareć, čiju ovu bluzu nosim, odnosno košulju, ja sam pitao njih, 92. godine, ko je najbolji od nekada Bero bio tam na difu za to. Veli Bero, daj ga vam. A taj Bero, ja sam ga, odnosno kad je bilo primanje, ja sam rekao, vam prim njega i Iliju Živković. Bero Gareć, vitez. Ja, viteže moj. Daj vama, ja prije pola sata prije toga, i ja da vidim kakav je, ja njemu dadnem Anu Kovačević, pacijenticu mala, imala 16 godina, ali 10 godina ona je plivala mi, znaš. Hajde vidi, bila je dosta korpulente to. Jemo majku pobjedi. Plivačica je bila vrhunska. Ma ovdje dođi vamo, ben ti majko ga sam ja zamislio da iza mene ide krokodil. Pobjedio ga i ovi svi kažu da nisam, nije bilo, lažu ovi, evo se. A pobjedit ću ga i sada. I sada u 57. godini. Razumiješ? Dakle, hoću vam ovo reći. Evo vidiš. To. Evo. To sam sad osjetio, to je moja inteligencija. Htio sam ovo reći. Ono pitao inteligenciju. I oni mene testiraju kad sam ovu dvojicu razbio mio. I onda poslije kad sam žufne, oni mene testiraju da upišu moj IQ, kvotum inteligencije. I neka pičkica 18-19 godina tek završila tu srednju školu i dala ona meni dijelove autiće nekog maglavečkog u plastike, znaš to. Pa da ja spajam kotače, haubu, ovo, znaš to, da vidi kako ću ja to brzo, ja se zajebao s njom. A ja auto jedinicu vidio, ti vidiš da razumijem kad vidiš šta, tako? Evo, to sad treba kamer vidjeti, ali zaključite sami, Mio neće iz svojih razloga, bio je ratnik, a to znači da je morao nekoga ljubiti. Evo sad mi je rekao da je bio šef osiguranja Tomislava Merčepa, a to je isto treba, Tomu Merčep je moj dragi prijatelj, spasio sam ga i tako dalje. To je taj kruj koji se povezio, Munir Culić, bili smo u zatvoru, vidio sam pa Srećko Feketija, znaš Srećko Feketiju, vjerojatno trebaš znati, ili tako? Znaš Srećko Feketiju? Jel zna? Srećko Feketija, slušaj, njegov je čača bio načelnik policijske, slušaj, ne, načelnik policijske Trnje, ko je, ne znam, nija. I kako njega stari vježbo da laže, da, dobro bilo. A kako mi je Srećko Feketija jebao pacijenticu, slušaj, svoju su, ma sjedi tu, ajde, evo šta zgoviš. Pa moram ti te ljude koje znamo zajednički moram pričati, evo te, Garica, nemoj ti s tim ići, Garica, nemoj s tim ići, Garica. Ja ću to reći, Garica, odi mamo tati, Garica, odi Mio nek uđe ono vam, odi Garica, pa onda ti izađi, odi Garica, dođi, Mio uđe vam, odi Garica, Mio uđe vam, on se za tobom uđi. Odi Garica, Garica, dođi sine, dođi Garica. Garica, odi. Odi, dođi. Sad Mio ti izađi, ja ću pričati. A volim da slušat, baj tamo na šljuju uši, znaš to. Zatvor vrata. Garica, dođi. Ne lupati, jebe ga, plašiš je. Evo vidite kako ona sada vatra. Jovo Srećko Feketija.
trebalo to. Ali vidite, kažem vam, momak je nešto napravio u životu. Evo, taj Munir Culić je ga počelo izdali, ali dobro, razumijem ga, čovjek nije mogao izdržati, moraš ti zapovjednika slušati. Dakle, sad mi je malo drugačije pričat, nemam sugovornika. Evo sad kad je ovo počelo slabije, onda ću potrebiti ovo sve da ne ostanu ove grane, jer bolje izvane uzeti, ovo nek ostaje čisto. Cilj je meni vas podučiti mnogim stvarima i kažem, evo Mijo, nije znao i to, Merčep ne zna. Dimova je se, ide gore i malo se tu vraća. Znači, ljudi kad dođu ovdje, ono će to njih dimiti, on neće to voliti. Jevaj ga kad te ubije taj dim. Mijo! Mijo! Odi ovamo, imam ideja, nećemo o ratu pričati to, odi. Imam jednu ideju, trebaš jednu cijev nabaviti, imaš jednu cijev, usku. Od ovih akvadukta, vodova ovi za vodu. Ovo Mijo. Mijo, imaš kakvu, vidi ovu cijev, vidi Mijo. Ajde kako, vidi. I ovako. Vatra se onda, da ovi ljudi vide, imaš li kakvu od ovih, znaš, kablova i to? Imaš negdje? Ajde, odmah sad treba, jer je sad treba, i ovdje se puni dimom puni se kuća, to nije dobro. Daj da odmah da ljudi vide moju inteligenciju, da ih naučim kako treba to vatru. Evo ovi kablo, evo ga, evo vidiš, evo ga, našao sam. Evo vidite, od tog treba jedna aluminijska cijev i vidite. Uže, jer ovo široko jebote. A odmah, evo inteligencija, smanjivam ovdje ovaj prostor, vidite. Jeste vidjeli moju inteligenciju? Široko ovo, ja vam treba uže i odmah dosjetim se ovdje, vidite. Vidi Mijo, evo. Ajde, nećemo pričati, znaš, onda ćemo gasiti kameru pa ćemo o tome pričati. A zanimljivo, znaš, mislim ja to pričao. Daj, to bilo zadno, daj, evo te. Bacali one ovako žetone, bliže do Kuklu Višića, Srećko Meketija, slušaj, ovaj mali jedan bio, on, Srećko udara, slušaj, šakom udara one ormare, udario, kako ono njemu ništa, a ovaj dođe, i ja jednom sam najljut jebote, ja kad sam razvalio, meni ovdje skočilo ovo. Kaže meni Srećko, pa kako u tebe veli to, a ja udaram, meni ništa. Kurac ima snaga kolika, a dođe ovaj naš, pa će on kao glavom, joj, on razvali ovom glavom, pobilju najčoža, a mater, u njega ovdje oko skočilo. Kažem ja njemu, ima znači ti znaš koliko ćeš udatom, ja sam razvalio žestoko, znaš, i tako je bilo to zanimljivo, ovoga, sigurno znaš i onoga Ljulja Krasnićija. Evo, tu sam ja Makija ovoga, znaš Makija što je Malaran bio, ja sam njega razbio, tu da Ljuljnizi nije bio, polovio mu sve ruke, obe ruke i noge. Ti sam već krenuo preko one klupe, preskočiti, joj kad sam, joj što sam ga tuko, a on nije on smučka broj, 120 kila, znaš. I krenuo on mene, znaš, evo imam od njega, Mio, dođi, evo vidiš, ovo je njegovog zuba, evo vidiš to. Kad sam ja roknuo, a to kamere sve snima, znaš, dao im ja posudio 5000 maraka, njemu i Ozu, znaš, neće da vrate. Ono poslije smrti, ono kad sam htjela lupiti, da. I on meni priča, stalno me vata za ruku, ono, ja te ni ovdje ne bojim kad tam upao, na to, to tamo me taj ba, crto vrat, pare, znaš, to, ono, te me bo, joj, vidio kad sam ga roknuo, prva, drugi, on krenuo, odmah skoči tamo, znaš. Joj, on krenu da mene ošamari, znaš, desno tako oni nauči, ja se izmače. Jeti majku kad sam ga ja kružni roknuo dole, pade on na koljena, razvale ga, ja rascopam mu sve, prvi udarac bio zubno samo za mnom. Evo imam ovdje kako. Dole mene sve krvavo bile ove tenisice kad sam bio. I na koljenima on i tu ja, i mater, ja odmaknem, ja, kad on meni nešto, a on kleči dole, znaš, i drži se za zid.
Ja krenem ljudska sničem, ne doktor, nemoj, ubićeš ga, evo te. I ja tu stanem. I onda mene vodili gore, došli po mene, pa sad ovo. Došli po mene i onda si ide na pregled, naš doktor u ambulantu. Izbio ti Remetinci? Nisi? Dobro. Slušaj, vodi mene, a vodi me Marko Savljak. Joj, a ja sam vidio kad ja dođu gore, vidim ja uđe Talijanko, naš, što treba meni. Uđe, znao sam njegovu jaknu, samo sam jaknu vidio, on tamo. Ja sam već spremio sasvim, a on me došao zajebavat, ponovno pjeva i tebe sam cirka, vado, znaš, on ti je dole onaj Janjevac, znaš to. Podjevava, znaš, kako napravio dan mali, kako sam ja bježao nisam. Bježao je Mamić, iza njega je Malnar, a tek kad dok se Malnar izvuko isto, a to i priča, ja što postao priča, znaš to. A sve znam, sve su isplanirali da se meni uđe. Jer ja kad sjeo do Malnar, on je odmah skočio, neće da sjeda, znala se to, jer mala pjevala meni bila, ja on je rekao pjevaj Mamiću i pokojna, pjevaj Mamiću Malnar i ona se odmakne i to je bilo ključno, da su naš. Jer ja nisam bio u njegovoj blizini. I onda ne može ono dođe i samo meni kad je ona onda pjevala kod njega i onda oko fo, eto, da je i tako se je baba naštimo da na njegove. I slušajte, mene vodi gore i sada ovi će drugi sačkat i mene će uvesti, slušaj, uvest će me Savljak unutra i između stoji, znaš, onaj nosač i plahta da i on tamo sjedi na onome tu. A ja sad on uz mene na pola metra, na 20-30, na 30 cm, Marko, on je šef, on je instruktor boračkih vještina u Remetincu, da. Ja sam ga nagovorio da položi, on nije imao crni pojas tako, i je rekao ipak je, to je to, ja sam bio jako dobro. E sad ja trebam ovoga razvaliti, a ovaj će spriječiti po službenoj dužnosti. I ja idem tamo i u momentu ja priskočim Talijanko, da. Pam, odmah dole, puf, 3 udaca dobi on u djeliću sekunde i u tome Marko skoči i meni smrtonosni zahvat. Uhvati mi glavu, uhvati mi ovdje, ruka ovdje, zaklak tu. Ja sam njega polu! On je odmako ruku i ja on me tamo u drugu prostoriju doktora, gdje je doktorica bila i ja na koljena njemu da se nakon on stao i tu sam se ozlijedio, kad sam ga prvi udarac razvalio, ozlijedio sam se ovaj prst, evo ja ga ne mogu otprijeti. Vidite, to sam ja mogu dignuti i ovako onda saviti dole. Evo, tu sam ozlijedio materi, ja sam odmah to centrirao, ali kurac. Oteklo i evo, možete vidjeti. Ovo je dakle od makija. Evo, vidite. Ovdje. Ovo je od Talijanka. Kasnije ćemo mi doći u Lepoglavu i Maki i to. A i Maki će odmah Jozi i on je meni vratio 1000 maraka preko Snježane, ali Jozo nije htio, oni 4, znači Jozo je sebi 4000, on su išli na tu ideju da ja 5000, on će 5000 maraka, kupće s 10.000 maraka mobitela iz Austrije dekodirati i prodati, okrenuti biznis i meni vratiti lovi to. Ono poslije je sad propao biznis i tako, međutim, ispalo je to da su oni mene kao htjeli zajebati, ali nema veze, ja pustim da me neko mi odzajebava, ali dok ja hoću, razumiješ me? Dakle, i kasnije Jozo pričao zetu moje sestre, Siniši Rovosi, on je radio u policijskoj postaji poslije Zrinskog, odjel Zrinske, on je radio u policiji u Dubravi, onda Jozo njemu, ali duguje mi neku lovu, kada ja njemu lovu, okrene se, pričam drugačije. I od tih mobitela, vidiš, Maki je ubio jednog brata s leđa kroz lopaticu, direktno u srce, a drugog je ranio u ruku. Razumiješ me? I sad su jebiga oni u šahmatu, ako bilo šta Makiju bilo, oni znaju da je od toga, pa su oni išli na to da Rumunije angažiraju i tako dalje. Razumiješ, on ima 6 braće su to. Ali pazi, čim je Maki došao, odmah je Malnar
tvoj prijatelj, Malnar je angažirao Mesića i Maki je svaki vikend od petka do nedjelje navečer išao kući. Ja sam bio 1590 dana, ni jedan dan, ni jedan sat nisam dobio. A on je išao stalno. Stalno je on išao. Razumiješ? A čovjeka ubio i tako dalje. Ma, hoću ti ja samo reći, a ja pomogu, Malnar me zamolio da pomogu prijatelja Mesića da bude predsjednik, ajde dobro, a mislio sam, ajde, on s prijatelji šta tam pa će se meni mogu isto pomoći ovako da me ne jebu stalno, predsjednik je Bog svake države. Nek samo reći, hoćeš uvažiti ovu moju ideju da metla bude gori od sve druge. Ovo ćeš pokvasti lijepo sve i staviti jednu težinu da se ispravi. Jer vidiš kad stavi, čekaj, malo pusti, učim drugi, ne samo tebe. Tu kad stoje težina, onda to se savja. To sam ja sam došao do zaključka. Mene ovaj Meštrović Nedeljko rekao, ma treba meni ženske čarape i to, na. Se od susjede posudio, a vidim ja jebemo mater, zašto toliko dugo? Kad ja rasnem se, pa jebemo mater, stoji, posljedno ako je vlažna, malo ta težina i ja znam, nema to. Sad kad ja vidim nekoga da drži ovako metru, ja mu se duboko naklanjam, razumiješ me? A jedan mi čovjek reče, pa kako to da, pa veli, to je mene moj čača naučio. Kod njega, on je veli bio u Njemačkoj vojsci, on bio ustaša i onda su trenirali i u Njemačkoj veli, i to su oni učili u Njemačkoj vojsci, veli tako da ide. Ma ti jebem čovječe, vidiš ti to. Dakle, hoću ti ovo reći, dragi moj Mio, da moja dužnost tebe ispraviti. Ako nešto griješiš, kao svoga pacijenta, kakav bi ja to bio doktor i tebi želio dobro da ja šutim, a vidim ti griješiš. Dakle, htio sam ti pričati o onome, počeo sam pričati o Jari Slavku Grbaviću. Ja njega centiram s poslom, ne možeš vjerovati, dođe Zulu, vidio sve super, razumiješ me, kasnije ću ja otići, to je bilo 29. 30. ja moram njega još centrirati, jer rekao sam ljudima, dao sam riječ, da ga osposobim 31. Sutra dan 30. je moj rođendan, on otišao u Kostajnicu svojima. Tamo me sestra iz Austrije došla sa zetom Austrancima i tako dalje, šta ću, kako ću, vidim, ne slušam, me jebe mater, povratit će se, onda nisam učinio posao. I ja ti sjednem na motor i zapucam za Kostajnicu. Dobro, on je tamo sredio i otišao su u Bosnu preko granice, kolac, fini, to kad ja vidim, evo to, on su pravoslavci u pičku maternu. Otac Ante izgleda da je on Hercegovac, Lopatima radi, dobro? Vidiš, razmišljao sam jer mu glava lopatica, evo da sedi u lopatima i tako. Evo, lopata nije očišćena. Ko je upotrebljavao zadnji put nije očišćena. To po mojim pravilima ne ide. No dobro. Vidiš, nisi znao da će to biti snimano gdje ja vas kritiziram, ali ovdje se te greške naprave, razumiješ? Ej, moj doktore, pa mi smo se izgrbili tu 3 dana s cisternom blatu do jaja, pa nije mi palo na pamet da taj... Znam ja to, Mio, drago, ova, vidiš, ova držača dobra, put dobar, odlično. Ali Mio, ako si ti treniran godinama, decenijama, da tako to treba, da ja na primjer ne mogu leći, a da mi obuća ne bude složena. Ne mogu zaspati. Jedan čovjek došao i gleda svaki dan, na, kako mi u Gorici tamo slagan, kad doktor ja nemam još tu ide da budem pacijent, ali ja dolazim jer guštam, kaže, kako ste vi to složili sve po komando vojničkoj obuci, veli, ja ne mogu leći, ne mogu zaspati ako mi papuče veli nisu složene pokraj kreveta. Što znači da čovjek se boji hladnoće i ide, kakve papuče u kući jebote i to. Dakle, Mio, hoćete ovo reći, i ja odem tamo, Mio. Vratim se u svom struču da čovjek, jebeti mater, mi ne ponudi, doktore, evo bar da benzin platim, da ovo, da ono, razumiješ? Da. Sutra dan, 31. a on ima mladu ženu, 20 godina, ima neku bolest krvi, šta znam, pa on nju daje injekcije, šta znam. I naučio je kako dijete, imaju bebu, malo, kako dijete, vidite, ovo je sada vlažno. I to se stavi i nek to grije. Morate brzo jer će vam spaliti dlake i kože. Ovo je sada dosta vlažno. Što znači da nisam računao na gore, kolika je visina, mogao sam sjelcu razbiti.
Trebao sam to pregledati sve, iznenađen jer sila Crne Gori i tako. I eto štete. Dakle, morate to sve gledati, računati na to. Ali eto, sad baba pomogao da nisam razbio i drago nešto nisam. Da ne bi mi pričao, došao tamo pa lupa meni sjelice, kravice, kudale, tako. Ovaj Ajkula koji isto zna. Ja njemu rekao, zove me ja u autobus, rekao, evo, nemoj me, idem procentrirati ministra Vekića, problema veliki imao. Šta je on uradio, čim smo prekli, zvao od nas svoj tamo ministra Vekića, da je svoj, evo dolazi doktor Andi ili kako, šta da znam. A ja sam, vidiš Mio, ova čaša se ne stavlja ovdje na kraj pašće jeboga, ti staviš dole. Prekrasna čaša, vidiš, ovo je bilo kad je bilo takmičenje biciklizma u Roša, u Švicarskoj. Vidite, prekrasna čaša, on je nju stavio na rub tamo. Evo, vidite. I onda kad pukne, evo sad ću vam reći, ja njega moram pod uzrastom, ne smije tu tako staviti. Evo, tu je stavio, evo tu jedna, tu se nalazi druga, a ovu drugu sam ja stavio i ispričavam se i sad ćemo mi se nazdraviti ovdje, mi ćemo nju staviti dole. Ja bi inače ovo zatvarao da ne ide voda jer se nauči da ovako to je, ali budući da znam principe da voda, da treba malo pročistiti cijevi, a gore ima to, ide ta voda stalno, pa onda to pravilo se mijenja u drugo. Evo sad ćemo se mi lijepo kucnuti i da ispričam šta je bilo sa ovim. I vidite ovdje da je palac od vrha i da tako to ide. Evo ga. Vidite molim. Doktore. Za dom spremni, mi smijemo to govoriti, uvijek ćemo govoriti. Gdje je Garica? Garica. Otvorit ćemo mi ovaj. A slušaj, ako ona takva luda nevrijem daje, i ovaj dim njoj od... Ne, ona istražuje sad to okolo. Garica! Evo je gore, evo dolazi ona. Gdje? Evo je gore ono, vidiš. Kamenje, lijevo desno, 3-4 sata. Garica! Ravno gore na kapiji. Odi Garica, dođi. Dođi Garica, dođi, dim je jebe. Ovdje vi morate nešto napraviti da dim ide gore. Tu će ići kamen veliki. Tako je, jer ovamo ide i nju, sada dim, to moguće, hoćemo je stigati dole. To smo samo to. Dakle, stavlja se ovdje dole jer može ispasti. A sad ovdje o tome ima priča, postoje što je bio problem u obitelji moga brata Ljubka, njegova žena Vera, nije ništa to znala, pa sve strpalo u jedno i tako dalje. Dakle, odemo, fino me počastili sve, a njih centrirao, vraćali se i onda ja tankao na benzinskoj u Sisku i tu se rastavim i tu ja izgubim ključ nekako od jednaka. Ali imao sam, a to je neka simbolika, znaš. Sutra ja naučio kako trebaju dijete držati tako, centrirao. Sutra dan mi ćemo u Žuticama, znam gdje su Žutice, tamo ćemo biti proslava. Tu se Zulu naljuti nešto na mene, ja snimao, ono kad će on polagati ove vijence na spomeniku Ivanić gradu, vjerojatno si tu bio. A jebote meni dođe, hoću sladoled, jebom javno sve snimam, folklor i tako dalje, hoću sladoled, jebom ja i kad tamo, veli, evo, očavar mene, evo ovdje, veli, to je naš čovjek, Šiptar, daj mi on meni nagaza, evo, neće naplatiti, a mene odmah posjeti na Tačija, znaš šta će peti na Tačija. Poslije na poklonu Tačija, znaš, jebem ti sad oni krenuše po ovoga, kako neće ovo ostati, a moram snimati, ja u jednoj ruci sladoled, i ja tamo i hop isprendi, i kad su polagali vijek, tu se Zulu naljuti na mene, tu su bojovnici izginuli, ovo ono, komemoracija, ja tamo ližem sladoled i tako on se naljutio na mene, nije on tad ništa rekao, nekad sam došao u Žutice, jebote. Tako nema poražava na mene strogo, pa dobro, legionaru, ja se tako njega zove, oni njega zovu general. To kad je javno, tako sam to naučio, to mi je rekao ovaj jedan Tito ga zovu, Josip. Naš i njega. Bio on isto kod mene. Pukli oni jebenti, ja, moj poni skako na bukefalo, ja samo da malo brže, daj neko jebeo, daj sve!
tuče, evo čovjeka se doktor je, onda žena ga nazva, mora on ići, nije više nikad, a neke komandovske obuke vršili, jebote, ali dobro. I slušao što će biti, rekao, legionaru, rekao, ili može isprekat? Ne može! Mora znat, red, disciplina, nema tako ponašanje se, ne može Dobro, znaš, jebi ga, kad si ti podar, ja onako šutim, šta ću, mogu se na sjetom motoru otići pilima. Da, ko ti jebe mater. A dobro, pusti ja, aj nek malo, dobro, prosto jedan tako. Bez ono što on kaže da ne uvažava, i pa kad ti, znaš, dva psa kad se tu uhoja, kad legne i pogledaj, on, znaš to. Ali vidi koju ću ja nagradu moj mio dobiti, evo te. Tu će se meni on je vojnik generala Miljenka Filipovića, znači od Zrinski Frankopan, Zrinski odjel. Siniša Rošo, zakasno, on je meni 99. Mater opsuo i meni ko mater opsuje smrtna kazna, ko mi Boga opsuje još gore. To je moj zakonik, ja sam imao 5 godina, brat je imao 15 godina, Ljubko mater njega učila, nemoj Ljubko da ti ko mater psuje. I ko Ljubko mater opsuje, a on me sam vrhus. To se poteži normalno, nema Boga toga. Njegov sin je sad, alo, dvostruki vice prvak Evrope u Kyokushinkai stilu karate. Do 2008. kad sam ja obavješten od brata Števe, bio je šesterostruki prvak Švicarske za redom. A ta osnova je mogla biti na temeljima strica i oca, koji se tuku i tako dalje. Kad je on odlazio iz Amerike, imao 10 godina, kad je on se vraćao s tatom, imao migrenu, on od 5 godina jebote morfiju dao. Na O'Hare aerodromu u Chicagu, na rastanku, kada striko može li jedan leteći nogom, Jacko može striki, skoči, brati njegov više od mene, ova čača njegov više od mene, moj brat. I ja ispucam Maje Geri bratu iznad glave. To je dijete vidjelo, zapamtilo, ja njega od smrti, ovo je bilo 88. godine, a 91. bio pokop čačin 13.6. Ja njega nisam od tada vidio. Ali djeca su sretna na striku, vidiš ja, ima to naš problemčića, obitelj, ti ih vjerojatno imaš. Reci mi samo, je li tvoja gospođa dolazi ovdje, djeca i to? Surađuje isto po... to je važno. I sada gledaj, moj dragi Mio, kažem ti, da bih ja vas izliječio, da bi ja vama pomogao, ja moram dodiriti onu točku gdje ćete vi eksplodira, da ja vidim kakvi ste vi. Da kažem ovo šta će biti. Ja tamo, njegova žena, ne drži dijete kako treba, vidim ovo nema nekog ugleda, ti ako si invalid Mio, kad ti dođeš u svoje, među svoje kolege, on tebe cijenta, ako su ti još pomogli, vrade, tako dalje, vidim ja da se to njega ne pošteno se skriva ko miš. Da bi kasnije ja saznao, Zulu popizdio na njega. Trebalo je njegovu Ivanu, dole Zulu ima u Splitu ima stan i trebala je, on treba ići svojom obitelj dolio, kada je otključio, sam poveze Ivanu pa butu tamo i doveze nazad. Dogovoreno, kurac, on su došli, prinoći ujutro, on je otišao, Ivana se nije prugla, otišao drugim dečkima koji imaju apartmane, iz Bojne, otišao je tamo, knjivo Zulu se naljutio, morao ići po Ivanu dole, a dobro, Ivana i ovaj mali, malo su oni krenuli to, počelo pušenje, droga, pa moraš paziti, znaš. Mater im se vratila u Francusku, rastili se, on sa drugom neko žive, jebi ga, teško je sa legionarno biti, nije to jednostavno, paćeš. Oni od francuskinja, znaju francuskinje, ko su legionari, ovdje je teško sa vama sada braniteljima biti vam žena jeba, razumijete? Viš ti kako ti gore puće odjednom. A vi sad kako ću ti sad objasniti lijepo. Ja ispitam opop nešto ima i ja dobijem informaciju da on nije ranjen u ratu, nego je njega upucao jedan momak u Slavonskom Brodu, upucao ga u nogu, ovi su mu sredili da je na bosanskom ratištu raden i on dobiva 19.000 kuna mirovine plus 6.000 žena, mladu ženu za njegu i svake 6. godine novo auto.
Smije se. I sada ti, kada usporediš šta si ti prošao, a on je to, ne znam, 92. čini mi se, upucan, i još saznaš da je Srbin, jer po materi se daje nacionalnost. Židov ne možeš biti po ocu. Samo po majici, to zna se ko je sigurno. Dakle, njegova mater je od Prnjavora Srpkinja, jer u kuću nemaju križa, nemaju oni sveti slika što mi, kad su oni stavljali prošle godine, 31.8. u Ivanić gradu, kad su stavili vijence, bio je Zulum, bio je Tito, Josip i bio je s druge strane kao i Dvalid, jeli, mnogo kraća, vidi se, bio je Slavko Grbac Jara. Ovi se svi križaju, Zulu se križa se Josip, ništa. Ako si ti Hrvat, katolik, čača ti Ante, ovo prodaješ se, ti se tu ne križaš, pa imamo mi određene vrijednosti. Bilo nacionalne, bilo religijske, bilo plemenske, seoske, obiteljske i tako dalje. I ja kažem Zulova, sad ti to vodaš smeće. Vidiš, dok ja pričam, trebao sam nešto ovo i odmah nađoh ja. Nisam trebao pitati, imaš ovo ono. To je znači uočavanje koje sam ja u pilotiranju naučio. Kasnije razradio, pa ja sam čitao vrijeme komandovske obuke. Ime samo što sam u Americi, što sam Delta Sigma Chi fraternity, tako u fratriju i tako. Sad kasnije meni čitav život je. Vidite šta treba. Znači ovdje moramo nagrtati. Da bi se taj žar stvorio, ovo ćemo mi staviti nekako u tavu i zagrijati ovu janjetinu. Sad ćemo mi lijepo jesti. Imamo čistu vodu, ne treba alkoholu, eto mi je ne pije, da vidite vi to. I uživamo u ovome ovdje, sad pravimo planove šta ćemo, kako ćemo, a pričamo vam priču koju javnost treba znati. Dakle, taj lažni branitelj, kojeg sam ja centrirao, osposobio, nije mi jedno što mi ovo, kažem vam, počastio me, preko sam bilo jelo i taj kolač je bilo na moj rođendan 38. to je službeni, a pravi je 7.9. kad je Lučko godišnjica. Pa za ja tebe osposobiti. I ja tebi ići dole. I da ti mene reci da rekao doktor, a ima! Ili Ajkula, Ante Bošković, ja ga naučimo Šeksa da pije na državi trošak, pa sa ovo misli piće na trošak Ivanić grada. I da on mene prijavi. I da meni se diže tjeralica. Samo zato što sam ja došao njemu da kažem, nabijem ja tvoju mater i tvoga oca na svoj 20 cm obrezani kurac, ovdje pred njima, a pred njim Fobi skido se da vidi ovdje jedan pištolj, ovdje drugi. Međutim, ja se nije zajebao, to su bile igračke, ovo je bio Plinski gore, bio i ovaj Plinski na Ljagole dole, ali izgleda bereta duga 9, ovdje 6.35 i tako dalje, nisam ja to njemu pogledao, on nije pustio me u kuću, nisam pustio, ali sam na graničnom prijelazu Ivanić grad, ondje, jer tu Čava radi, on je prijatelja, tu je bio ovaj drugi momak, pa se ja njemu rekao, evo vidiš kako se otišta, ako bi ovom slučaju ja to skidao, da on vidi, da ne ide na mene, jer znam da ima oružje i tako dalje, vidiš ovdje, on to napipao, rekao ti to kaže Čavaru, Čavaru je rekao, on je rekao Čavaru, Čavaru rekao ovome, i on je lud, jer on govori, on je nazvao Vekića, a kasnije priča, ja njega snimam, ja svakome, kome ja imam broj, ja ga mogu prisluškivati kad ja hoću. Ja sam njega prislušivao 55 minuta i on priča ovome i kaže, vidiš ti što onaj luđak veli napravio. Koji luđak? Pa Ante, šta je napravio? Pa ošao veli, odsjek centrirao ministra Vekića i onda ga maltretirao, kaže. I šta? Ja, luđak, jel? Jebe ti mater, ja njemu dolaze stalno jer ima bolesnog oca, bolesno mater, pa i on se vrtio glavom, nema pokretnih spermića, ne može imati svoju djecu, pošao na slikom na onu 20-20, pa ono, ja nemam svoje djece, pa on ode, pa mog brata djece, pa on ne znaju reći riječ, tata. Tata ne, uvijek mama, jedno striko dođe po njih, eto ja ne mogu imati djece, onda kaže, prva žena bila Srpkinja, on kad našao njoj pištolj u torbici, šta će meni pištolj? Rastine se oženio drugo od moga kraja. Jasno, Komljenović, od Ljubana Komljenci iz Kalajeva,
Ženski koje sam ja bio, kad je krštenje bilo prosto, bio sam Frant tada. I da bi njegov, on i jasno se s njom vidjela ženskica, ja pitam ovoga Ljubana, gdje mi reci kako, zašto, šta, ne, ajkula, legend, ajkula, u Karlovcu tamo bila neka fešta, pa kao mene stavio pokraj generala, povati i veli, ajkula, on ode tamo, sve to njegovi prijatelji, to. Pa ne kaži mi čovječe, u čemu je greška? Čovjek puče. Čovjek puče kada, kad ode mene, nema ga po 3 dana i 3 noć, samo pije. Kad sam rekao ovome Milu Dedako Častrevu, rekao, znaš, vi ste tamo u Vukovaru, to natvio ajkulu, Antu Bošković. Ma doktor, veli, to je teška pijanica. Kada, nemojte s njim posle, ime zove ono, teška pijanica. Kad ja to reći njemu u Lučkom, 2009. Ovo je rekao 14.6.2008. u mojoj kući. Ja njemu reći to, odmah te godine, da. 7.9. kažem, ja njemu 2008. rekao, slušaj sad, kaže, Jastre, da si ti teška pijanica. A ovako, da, ja sam jedini mogu da reći istinu. Kad Dražen Držaka, pazi ajkula, veli, sa naglaskom na ono teška pijanica. Sad ja njemu kažem, ti si notorna pijanica. Ti si notorna znači da piješ svaki dan alkohol. Onaj ko pije svaki dan alkohol, bilo da se on opija da pada ili ne, čim ti kap alkohola nije, je isto alkohol koji litra alkohola i bure alkohola i more alkohola, jer kap slane vode morske je isto more i slano, sad ne toliko koliko, ali kap morske vode je isto more. Ti kad popiješ kap alkohola svaki dan, ti si alkoholičar. Notorni znači stalno. Ja sam to rekao, napravio da bi izazvao pozornost, dragi moji obožavatelji, gledatelji, kako hoćete, da pomognem jednom tom ratnom našem branitelju. Pa kakav god on bio, meni kaže Dragec Kukić, on je instruktor, sam bio scuba diving ili podvodno ronjenje. Pa šta je njega pitao, rekao, li ste imao mater da su minirali Plitvice? Ali jeste. Jebe mi majku pička, jeste vidio koji su igrali? Koji bi nama biser uništili i onda digli red, ili što ovi partizani sada rade, da sve rasprodaju i da oni ode u tu Evropu, svoje dvorce koje imaju i bank, konto, novci i tako dalje. Dakle, Ajkuli ja kažem, vidiš šta je on to rekao, da bi kasnije Ajkula mene rekao kako Mile Dedaković uzeo torba bila na stolu, on je to vidio, sa $400.000, pobjegao, napustio kao zapovjednik, napustio ratište i pobjegao. I sad, budući da on zna da Ajkula to zna i sad je pronjušio, zaključio da odatle vjetar ide, jer se ja to izašao u javnost time, hoće sa Ajkulom ko pričati, Ajkula bi htio neku lovu za to malo što on glavu ravno drži, Mio, nemoj nakrisati na tu stranu sa uvijek. Ravno uvijek drži, vidiš da uvijek okrene se ovako tebi tako, pa moraš pravilno naučiti. Da bi Ajkula sada ne želio da se to stadna, blabla da je on to, ako bi ja slušajno rekao, već pripremam teren, ja luđak, pusti ja ovo priča, nije on to mene rekao i tako, on mene počeo nagovarati, kako znam, već sam ja Ljubo Čestić Rojc u Saboru, da oni mene kaže onda ovo provaljuje. Ja ću reći neke stvari ako to meni ide u prilog i Hrvatskoj državi. A neću ja, neka ona vani, ja sam malo derim pa se ona plaši, ona će tu biti. Ali ja sam njih nagazio, jer njegova žena Tereza zapalila cigaretu u mome hramu zdravlja gdje sam izričito naredio, rekao da nema, to je moja svetinja. Ti imaš neka svoja pravila ovdje, ja imam da poštovam ili doviđenja. Ili snositi posljedice ako pogriješim. Kao što ti pogriješio si nazvano Ante,
Staji, oprosti, uzeo sam se iz Let London. Ali slušaj, ja tebi hoću reći ovo. Imamo ovdje čovjeka koji je lažan i dobiva od države 25.000 mjesečno kuna i svake 6. godine novo auto, nikome ni piće ne plati, jer ako je počeo išto koliko kaže meni Alen zapovjednik, pa znaš li što on me reći, ja kad daje koje rukavice kad treniramo, znaš što mi je rekao, šta je rekao? Pa kaj, ja sam se kupio. Čovjek je znao iskoristiti Krokap, specijalna policija, AT Lučko, razumiješ me, spojio to inteligentno je to jako, Krokop, čita se Krokap, znači policajac. Nosi AT Lučko, niko nije znao, onda su se dočekali pa su oni napisali specijalna policija, a oni su zvani bili jake snage MUP-a. Jebote, prvi ja jednom na radio intervju spomenu, pozdrav svim jakim snagama MUP-a, mene Slavko Utorac pozvan razgovor u svoju sobu gore, u svoj biro. Što ti veli spominješ nas? Pa rekao, spominjem zato što sam ja jako ponosan što vama pomaže javnost, sada zna ko sam ja i šta donosim, koju snagu da neprijatelj vidi i kad vi, neprijatelj zna da sam ja uz vas, oni će još se više bojati, osim toga jake snage MUP-a, a plus Amerikanci koji me znaju, bit će ponosni i znaće se zašto to kud ide. Jer ne bi ni Alen Klabot, ni Zdravko Janjić bio na tim pozicijama. Zdravko Janjić je zapovjednik, svi specijalno zamijenio je Markača, Alen je zamijenio Buturca, odnosno još one druge koji su bili, dakle u zapovjedništvu. A oni su moji pacijenti prijatelji. I ja sam ponosan na njih i oni se mogu nositi rame uz rame sa američkim silcima, komandosom i tako dalje. I sad sam ja dobio zbog ajkule, što sam ja na internetu, na Facebook napisao da nabijem, on meni kaže na 16.4. rođendan mog brata, da, ja ne zove čestaj rođendan, tako dalje. Nabijem ja tvoga brata Štefu na svoj 12 cm katolički kurac. Rekao, nemoj se sramoti nas Pavlovićeva 20 jebota, da. Ja to malo pustim, to sutra, ne rekao, slušaj, ne možeš ti to tako meni reći. I onda odlučim na veliku subotu, dođem u predkuću i okrenem, nisam to ništa mogao, jer druga je situacija bila, neću sada ponavljati, imamo sve to tamo. Ja s njemu došao sam si, što si došao si ispričati, on mislio da će ja doći sada tuć, nije treba znati, jebi ga. Ali dođem kući i napišem na Facebook, opišem to i kada nabijem ja na kurac, ni tebe, ne tebe, niti tvoju poginulu braću, 2 izgubio, nego nabijem na kurac tvoje negativne roditelje koji su vjera, tvoga čaču koji nema šupka, jer mu rak je imao tu, izbaciva je tu, i tvoju staru mater 83 godine koja je pička ovako smežgurana sa svojim 20 cm obrezanim katoličkim kurcem. I to ponavljam 4 puta. On je ošao na policiju, policija digla i Zodo. Nije mene policija zvala, nego me zove Zodo, zamjenica odvjetnika državnog odvjetništva. Zove me u sud i nova tehnika se upotrebljava mio. Sve se snima, DVD jedan meni, jedan dalje što treba, ja to iskoristim, neću odmah objaviti, on su pratili, misle da ja trebalo sačekati. Sad kad sam ja to objavio, ja da divo. A za sljedeći 2 dana, to je bilo 3 dana, 10.6. na 3 dana, poslije na moj ime, na par simbolike, zaustavljeno to. Ali jeboti, ja sam 2 puta vraćan sa graničnih prelaza, Potenica bila, a ovo već bili srednje. Sad smo to sredili. Sad smo to sredili, ali ima druga neka zabrana izlaska iz država. To sam ja shvatio da ne moram, da ne idem, jer ja moram u Indiji ići, ja sam htio u Dubaji, znaš, čekaju me ljudi. Jedan je američki, on je bio u Silcima, pa je prosto onda instruktor ovih. Ajde, hoćemo, nek stoji ovo. Sad malo. Stavi ruke na oči. Dobro? Može. Sad sam ja sebe trebao centrirati jer sam ovdje osjetio malo na srcu nešto i ovo sada, ja tebi sam stavio na oči da ne vidiš to, okrenuo se tamo da ne vidi to. Dobro, Mio, samo ovdje da sve. Dakle, ja vjerujem Mio da si ti zaslužio veću mirovinu od 3.000. Evo, na primjer, čekaj. Onda ti ga vidiš da tvoj zapovjednik Merčep
I on sigurno ima neki 19.000 plus 6.000. I vjerojatno auto, dobro, neka ma ja zato što ljud sam na tomu. Ja sam njegovoj ženi rekao, 94. Šta vi, sve ti mala sluša, tamo što mi pričamo, odi tamo. Kaže ona, ne, Mio se ograđuje, ne želim se ovo za mene ništa, ja ne govorim. Šta ti mala sluša šta mi pričamo? Ma nema da vas obojicu tu utježno, jezno, on ima malo one zece napravio. Dao novinarima, evo tu jedan rezu, tu ribe, šarani, ovo, ono. I novio da on je jezero, da on malte ne jemote, ima ženevsko jezero u pidu, materi, čovjek to zatrpa. A kako je zatrpo to? Ja vidim, oni betoniraju to jezero dole. Zašto on to betoniraju? Kad ste vidio zatvorom? Kurac, nije Tomo htio, Tomo unutra oružje stavio. Ja kažem Tom, ti si, nema drugo, ti si oružje onda stavio i zakon, ti si vidio kako su oni stavili u septičke jame, ovo ono, i ti si tu, nisi ti. Samo što evo iza ovdje. A to je muha gore na ovdje. Hej, viš odatle. A, ne, muha, je muha, piš tamo. Ja mislio šta je tamo da. Ne da, koliko je on lukav. Ne da on bude nenaružen. Pazi, poslije one puške koje se plavi, on su tenkova, jebote, uništava te puške. I ja kažem, to je malo rekao, nemoj da idete mi tomu sad, nemojte mi tomu ovdje, da spodavim to. Tomo šutije, tu se, ona se mene prepala, jebeti, mater ne dozvoljama i poslije. Ali imaju, ona mater ima jako, ću jebem ti. Meni pričao njezin otac. Dakle, otac ili muž od majke, da je u Lepoglav bio, ja mislim, 16 godina. Sad kad ja došao njega nema, kako Lepoglav, ma nije istina, on jedino, eto što nešto ono poče, vidim, laže, jebote, u oči, gleda, hajde, gospod, kurac, evo. Kad ja to, pa znaš ti, rekao, gospod, na 3 godine da sam ja vašeg zeta spasio, on bi danas bio po zemlju, njega je spasila moja molitva, a vidi, Boga ti je rekao. A mogla bi ta molitva tvoja navesti da ja odem gore? Ne, ona je, znaš, ja sam je cijenio, rekao, 16 godina, bez muža odgojila djecu i tako, razumiješ? Kad ona drugu neku priču, njega je spasila moja mam, nek te sad spasi, jebote. Meni žao, ja prošle godine sa Tomom cirkus smo pravili, jebote, na groblju, tamo ispred onoga križa. Vidi ovo, veli luđak, šta ti luđače ovdje radiš, ja snima sve tu. I ja se, znaš, više i prolazim, ja njemu naklon, rekao Tomo, ti si ovdje kralj, ti možeš meni reći šta god hoćeš. Ali ja sam tebi život spasio i ti si meni jako drag. Tu je on, tu je u kolicima on, tu je Jastreb. Pozdravit ja i Rastreba, prvo Tomu, poljubim ruku, ovima samo tu. Rekao, svi da sam trebao da ćete sve propasti, nisi smio prestati na centrene dolazite. Ja ovome Borkoviću, kako njemu ime? Mladi Jastreb, Borković, ajde pičku mater, Borković, ajde. I ovako, bilo pravo sam, jer sam mi bili poznao, i onda mene u ruk, zna. I ja cirkus nastavio sa Tomom tu, ja sad gledam da će on smatrati ono gledam, vidim svi ozbiljno, ništa, ja nastavim isto to. Od tog svega, sad ovaj paralizirano, idemo ove serije, idemo cirkus sebe, ma u tom smislu, razumiješ, ovo mene zela Lulja, to, neka, to je bila reklama, jebem mater, ja sad te snimke, nema sajbava izbrisu. A moram još potražiti, vidjeti, imam sve, mimo ovo sve, jebem mater, on će se kasnije Gotovina doći, naši Marka, kako ga vidi, ja tamo, i černo, snimam. Vidi, rekao, naših generala, ja izvukao iz Haga, iz Heveninga, rekao, ni hvala da mi kažu. Ja u ruku drugu kameru, da Markaču ruku, ne da ovako, nego američki prijatelji, da. Pozdravim Gotovinu, pozdravim Čermaka, a s Čermakom ja sam prvi tak put bio, on malo prepotentno, on znaš. Čermak je govno, profitersko. Da, i slušaj, kad ja počem nešto, a tu se uzme, a pazi, mali pokret napravi, a njemu samo ovako, general Markač, on se smije. Kome? Samo na ovoga Čermaka. Mislim, da se mene mora slušati. Jer ja imam razlice koje sam poslao. 30.4.2011. po dolasku od Sajbave iz Indije, gdje sam napisao, pazi, nisu me prvo htjeli dati, ja došao u posjet, ne bi bilo, nema. Onda su stanovnici koji tamo, znaš kako oni imaju? Oni imaju
zgrada. S one strane su zatvornici, s ove ljudi stanuju normalno. I unutra je drugi život, ovamo je drugi, treći. Jumo, šta, kao oni skočiše i tamo, ono je ženski s koja je radila na uloz, i ja ću tu napisati u različicu, dobro, mogu shvatiti, jer ne gleda, nema se poslije tamo dalje, i ja sve zakrijem, i ja napišem na te razlici, otraga je, s druge strane, Sajbaba sjedi u zlatnoj stolci, iza njega sunce, kao naslonjač, znaš, pokazat ću ja to tebi na internetu, na Facebooku, pa ćeš ti vidjeti. I onda sam pisao general Mladen Markar i ušao sa majicom Mate Lučko. Traga specijalna policija. Napišem i izvadim, da oni ne vidi, izvadim fotoaparat i uslikam jednom. I s druge strane uslikam onu, a napisao sam, dragi prijatelj, izdržite i još malo, vrlo brzo idete doma. Vaš prijatelj, dr. Ant Pavić, brzi AT Lučko. A gotovi napišem slično, samo kažem na kraju dole, vratio sam se iz Indije poslije sprovoda sa Sajbabinom, da vam dam energije, da znate da vrlo brzo idete doma. Izdržite još malo, dr. Ant Pavlić i 4. RH predsjednik. I dakle, Mio, nema meni druge nego to biti. A hoću njih iza sebe i ja ću vidim, oni se boje, Mio. Opržno, znaš, kad te zmije kolju, onda se i guštera bojiš, kad te oprži vatra, onda i na hladno pušiš. Ali hoću ja, Mio, čitav hrvatski narod, kao i oni, da bude iza, da ovo đubrad potjeramo u pizdu mater. Toliko godina, stoljeća, odnosno decenija, šta su izgradili ovdje partizani? Komunjare? Ništa, posebno što je Lika, što su oni bili ustaše i tako dalje. Dakle, Mio, ja sam došao ovdje, moramo paziti, evo 12:47. Prvo da te centram, ovo je sad meni nagrada, samo malo, nagrada je ovdje, jer si na pravom putu i trebaš pomoć i meni će biti drago da ovo kad prikažemo, da ljudi vide šta ja radim, šta ti radiš, šta si htio reći? Kažem, koliko je sati, kaže? Sati je 12:47, ajmo mi sad ovo podgledati u tavu, stavit ćemo ovdje. Nađi si ti se kužiš u to, evo ona tava tamo. Ima li poklopac kakav? Pa ne treba poklopac. Čekaj. Ima poklopac. Vidi, ovo je zatroško jako dobro, samo manje sam ja tu vidi. A ovako, tavu ćemo staviti dole, ovo na ovo, može? Ne, ima tu negdje i poklopac. A pravilno jebemo ja, mater, Mio, evo vidi, ne znaju ljudi. Čim se opere, ostavi se malo da se osuši i onda se tu odmah skloni, Mio. Ja sam bio i Oberkellner u Švicarskoj i tu tako mora biti, Mio. Razumiješ, ako hoćeš biti uspješan. Nije se bilo vremena taj dan, a mi smo išli kući. Mora se biti vremena. Ali ajmo ovako. Pauzu pravio, idem pišati. I onda ćemo to. Da vidim samo kako ovo se puni.